Я Черкашин Петр Иванович. Работал на тамбузе 13 лет. Автобус отличный. Ну, вместе мы сохранили его и с Самойленком Петром Павловичем. Ну, что сказать за автобус? Ну, автобус отличный. Mi smo se takrat odločili, novinar kolega Saš Bilođerič, snemalec je bil Andrej Palčec in jaz, da skupaj s kamero in mikrofoni spremljamo enega zadnjih konvojev Tamovih avtobusov na poti v Sibirijo. Potovali smo skozi Madžarsko, Ukrajino, Belorusijo, vse do Moskve, kajti treba je povedati, da do Moskve so te avtobuse vozili Tamovi šoferji. Od tam naprej pa potem Rusi. Mi smo takrat po poti doživljali marsikaj, bil je namreč čas, ko je bila velika noč, najprej naša velika noč, ki smo jo preživeli med potjo v evropskem delu. Drugi del, pravoslavno veliko noč, smo preživeli v okolici Perma skupaj z ruskima šoferjema. To je bilo nepozabno doživetje obakrat, kajti naši šoferji so pripravili res enkratno velikonočno pojedino. Podobno kot so svojevrsten program pripravili na ruski strani, oba naša šoferja skupaj s prijatelji v Permu. To je bilo eno tako doživetje, kot recimo vožnja skozi Ukrajino. Vedete namreč treba, da je Ukrajina ena najbolj korumpiranih držav, vsaj takrat je bila in koliko vem, tudi danes nič drugače. Ustavljali so nas tako na meji, ker so zahtevali neke vrste podkupnino, pa je šlo $100, $700 tja. Potem so nas ustavljali policisti z najrazličnejšimi izgovori, češ kolona je vozila prehitro, vozniki morajo delati alkotest in tako dalje, samo da bi pokasirali na črno seveda neke kazni, ki jih seveda ni bilo mogoče drugače izterjati, ker ni bilo nobenih prekrškov. No, mi smo takrat našli neko svojstveno rešitev, poslali smo Andreja Palčeca s kamero, da je spremljal ustavitev prvih avtobusov in pogovor voznika s temi policisti, in ko so vprašali, kaj se dogaja, smo pač rekli, da snemamo za državno televizijo, in takrat se je samo policaj prijazno nasmejal, pa smo prihranili $100 tu, pa $100 tam. Res eno posebno doživetje, sploh za mene zaradi tega, ker jaz sem šel že potem zadnjih 6 voženj samo, ko je bilo, moji prijatelji, kolegi so vozili že prej. To je bilo eno doživetje, trajalo je 10 dni. Po 5-6 dneh smo prišli v Moskvo, vsak dan smo spali v eni izmed teh ruskih držav, se pravi od prvo večer v Madžarski, Belorusija, Rusija, Ukrajina. No, potem je bila ta predaja avtobusov na enem mestu pri Moskvi, je bilo tudi nekaj posebnega srečanje z šoferji njihovimi, celi dan predaja teh avtobusov in potem potovanje nazaj z našim avtobusom, ki nas je spremljal iz tovarne avtomobilov v Moskvo in nazaj. Pravzaprav lepi spomini.
Ja, te vožnje so bile ena velika izkušnja, tako kot fizično in psihično. Bili smo dobri ljudje, med sabo smo si pomagali, pravi prijatelji, nihče nikjer nikoga ni pustil, tako da je bilo vse v redu. Včasih so bile tudi kakšne smešne situacije. Včasih so bile smešne situacije, saj smo se jih morali popestriti, ker smo bili dolgo na poti in moralo je biti tudi smeha in vsega, tudi kreganje je bilo. Hudo je bilo. Začetki so bili strašni. Mi smo vozili pri -45. Nikoli ne pozabo, ko je eden kolega vgasnil avtobus, pa rekel, nafte mi bo zmanjkalo, sem ga malo vgasnil. Pol ure avtobus stal, pa smo 4 ure šraufali, da smo ga zdaj zaštartali. Drugače pa tudi poleti smo vozili, ko je bilo fejst vroče. Ampak vedeli smo, zakaj delamo. Vedeli smo, da delamo za firmo, vedeli smo, da delamo za celo ekipo. Skupaj smo držali, prijetni trenutki so bili, res je bilo lepo, fajn. Ja, jaz sem bil v Rusiji prvo 84 leta. Sem peljal avtobus gor na preizkušanje za Rusijo. Pol sta še šla 2 avtobusa gor, tudi na preizkušanje, da so pač gledali, kakšni so avtobusi, pa če ustreza njihovim standardom, pa take stvari. Ker mi smo prvi avtobus, ko smo ga naredili za Rusijo, tam se je olja pa vse so se naredila, nalila taka not za tiste razmere, ruske razmere, pa za Sibirijo, pa za to. Jaz sem šel pol gor, sem šel dejansko servisirati te 3 avtobuse, ker jaz sem bolj malo vozil to gor. Jaz sem na sejmu sem še pol enkrat bil, ker so se razstavljali naši avtobusi. Peljal sem pa samo enkrat gor za to skupino, ker se je pač dejansko kupcev peljalo. Mi smo se odločili, da spremljamo 2 avtobusa, ki sta peljala približno 3500 km iz Moskve v Surgut, to je v centralni Sibiriji. Pot je bila posebej zanimiva zato, kajti po poti smo spali samo v avtobusih, nikjer drugje, kar v nekih obcestnih počivališčih, tudi kar ob gozdičkih. Seveda, predstavljate si, higiena je bila na minimumu, ampak nekako smo se znašli, tudi s prehrano je bilo podobno, v glavnem konzerve in tako dalje, vendar pot je bila izredno zanimiva. Imeli smo srečo tudi z vremenom in ena najlepših doživetij je bilo pač srečanje z Volgo, z reko, kajti tam smo morali čakati na prevoz s trajektom. Problem je namreč v tem, ker avtobusi so bili predolgi za te trajektne rampe in smo morali podkladati pravzaprav kamenje pa različne vejevje oziroma tramove, da smo avtobuse sploh lahko spravili na trajekt. In ob Volgi je bilo še nekaj fantastičnega, to so ruske dače, neke vrste leseni vikendi, ki so na stotine ob obali Volge res enkratno doživetje. Posebno doživetje je bilo v Permu oziroma v okolici Perma, kjer smo se ustavili na nekem kolhozu, kjer sta naša 2 šoferja 2 dni praznovala pravoslavno veliko noč. Bilo je izjemno doživetje, zelo prijazni domačini, ki so nas sprejeli medse, ampak zanimivo, kljub temu, da so bili izredno prijazni, spali smo še vedno v avtobusih. Zanimivo doživetje je bil piknik s temi ruskimi domačini, ko so nas peljali, kljub temu, da je bila pomlad in še kar hladno, ko so nas peljali na piknik, vse smo nosili s seboj, seveda so zaklali tudi ovco. Skratka, nekaj posebnega. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы на прибой. Ходила на реку на высокий берег, и ходила на
Posebna dogodivščina je bila ob reki Ob. To je največja ruska reka, ki po zimi zamrzne, tako da je možen prevoz kar po ledu. Mi smo bili nekoliko kasneje, pomlad se je začela prej kot običajno, tako da smo morali avtobuse spraviti na trajekt. Vendar, kot rečeno, to ni trajektnih pristanišč. Trajekt pristane kar tako na obali in seveda avtobusi ponovno niso mogli na trajekt, zato smo se odločili in smo šli posebej. Avtobuse smo pustili tam, da sta voznika pripravila posebno rampo, in sicer so pripeljali nekaj 10 tovornjakov peska, da so nasipali, naredili umetno rampo, da so spravili avtobuse na trajekt. Mi smo se pa peljali z njihovim iz tovornjakov prerejenim avtobusom in prispeli pravočasno v Surgut. Jugoslavija kot taka, posebej pa Slovenija, za Tambus ni predstavljala posebej pomembnega trga. V Sloveniji se je letno prodalo 40 avtobusov pri skupni proizvodnji okrog 1000 avtobusov. Zato se je že Tambus že v preteklosti orientiral za proizvodno avtobusov, ki so zadostovali potrebam tujega trga. To je bila Saudova Arabija, Egipt, Rusija, Nemčija, Izrael, pa ne smemo pozabiti, da je izvažal tudi šolske avtobuse v Ameriko. Torej, tam je imel proizvod, ki je bil uveljavljen, blagovno znamko in je na nekaterih trgih, kot na primer v Egiptu, imel 60% tržni delež. Proizvodnje se ni dalo delati zato, ker se je malo reševanje Tama kot celote. Lastnica Tama je postala Slovenska razvojna družba. Zdaj s časovno distanco se ne moram točno spomniti, vendar smo imeli naročil za nekaj 100 avtobusov in z ruskimi partnerji smo imeli samo 2-krat na leto sestanke. Prva tema so bile naše kasnitve pri dobavi, zato ker pogodb nismo bili več sposobni izvrševati v dogovorjenih rokih. Druga stvar pa je bila poviševanje cen. In moram reči, da so se ruski partnerji izkazali izredno korektne, ker so na poviševanje cen pristali in so tudi tolerirali naše stalne zamude pri dobavah. Da bi bil pa tu imaš skladišče Coca-Cole, ne? Ja, Leta 1995 smo nekateri, tudi novinari, skupaj z vodilnimi delavci mariborskega Tambusa še verjeli, da je tam mogoče rešiti, predvsem njihov program izdelave avtobusov. Imeli so namreč dobro izdelan program, imeli so pogodbo s takratno Rusijo, s Gazpromom za nekaj 100 avtobusov, imeli so pogodbo s Saudsko Arabijo, imeli so pogodbo z Izraelom in sicer za skupno proizvodnjo avtobusov, podobno kot z Egiptom. Takrat se je zdelo, da je pred Tambusom kar svetla prihodnost, vendar se je žal obrnilo drugače. 2. junija, ko je šla v stečaj tovarna avtomobilov in motorjev, je šla v stečaj tudi hidromontaža in smo ostala z ženo brez službe, prijavljena na Zavodu za zaposlovanje. Kako se spomnim, moram povedati to, da sem tukaj pred tem vhodom, menda prvič od takrat, prestopil sem ga pa danes tudi po 14 letih, menda prvič. Spominjam se tako, da takrat niti nismo najbolj v vse to skoraj verjeli, kaj se je govorilo, da bo tovarna avtomobilov, da je več ne bo, da od prvega do zadnjega dneva sem delal v tej tovarni in nikoli nisem razmišljal, da bi službo zamenjal ali pa kaj takega, zato nekih posebnih, kaj jaz vem, ne spominjam se, da bi razmišljal o čem takem. Vedno bolj, ko je prihajalo k koncu in se tudi najbolj spominjam tistega zadnjega dne, zadnje vožnje pravzaprav za Moskvo, takrat smo pa potem videli, da po 12-urnem čakanju tukaj pred tovarno, ko se ni vedelo, ali bomo šli v Rusijo ali ne bomo šli, takrat smo pa potem videli, da
je tovarne avtomobilov res konec. Opa, tragedije, borze, šli smo na borze, iskali smo se službe, klatili smo se okoli, za norca so nas imeli. Nikoli ne pozabil, ko so nas enkrat poklicali na borzo, ko je en privatnik prišel, da bi Tatre za njega vozili. Tako so nas poniževali, ne vem, nekako, nisem se prijetno počutil, hudo je bilo. Potem smo se pač vsak po svoje malo znašli, šli v druge smeri, komercijala, prodaja, vodni so vozili, eni še danes vozijo. Pač menjavali smo vsak po 3, 4, 5 služba, smo se ustalili, da smo našli neko svoje novo okolje. Čeprav moram reči, da tistih 15 let tam mi bo večno ostalo v lepem spominu, ker je bilo to res nekaj posebnega v življenju, ker so vsi starši bili v tamo celo življenje, od začetka do penzije. To je bila nekako kot naša firma, domača firma in lepi spomini so mi ostali res. In kaj misliš, zakaj je tam moral stečaj? To težko, nisem tako pameten, ni mi jasno, tako sem na začetku že rekel, jaz sem bil prepričan, da bo ta del, tam bus ostal, zakaj so šli v stečaj. V stečaj smo šli zaradi tega, ker so naši, prevzeti eno firmo zaposlenih 8000 ljudi, imeti odgovornost, dobivati lepo plačo ni težko. Voditi eno tako firmo pa sigurno ni lahko, ampak imeti pravi pristop. Predhodni naši direktori, če se spomnimo, zdaj Žlender recimo, on je takrat, mislim, da je Žlender bil tisti, ko je Dojca pripeljal, pa smo začeli Dojca delati, to je bilo nekaj posebnega za tam, pa je bilo napredek. Mi smo zaostali za tehnologijo. Jugoslavija je bila zaprta, nismo smeli uvažati starih, torej drugih avtobusov, kamionov. Mi smo prodali vse, kaj smo proizvedli, tepli so doli na jugu, so se tepli za naše kamione. In to so bili kamioni zastarela tehnologija in ko se je trg odprl, ko so se tuji trgi pojavili, torej tuji izdelki pojavili na našem tržišču, je to bilo neminovno, da bomo propadli, to ni bilo. Te pravim, avtobusni program sem bil prepričan, da ima bodočnost, ampak vse ostalo pa je bilo preslabo, ne. Ja, za tam se jaz nisem pričakoval, ne, da bi to lahko, da bi taki gigant sploh da lahko šel v stečaj. In kaj se je dogajalo potem, ko je šel tam v stečaj? Ja, pol se je to, te smo šli na borzo. Jaz sem bil na borzi 2 leti. Pol sem še to nekaj iskal zaposlitev, pa to pa dejansko prestar sem že bil za tiste leta, pa sem že bil 40 let, sem bil star, pa sem bil prestar. Tak, pol pa pol se pa razvoj, jaz sem šel v razvoj in tam sem pol dobil službo, ne, v razvoju. To je spadalo pod tam, bivši, ne. In zdaj še vedno v tamo? Zdaj sem tamo, zdaj sem v tovarni vozil, pol se je to združilo, gospodarska vozila pa razvoj so se združila v tovarni vozil in zdaj sem pa tu v tovarni vozil. Ja, ko tovarna avtomobilov propadla, seveda je nekaj časa trajalo, da smo se s tem sprijaznili. Šli smo na borzo dela, na kar sem se jaz koliko toliko kar hitro znajdel in sem začel delati s tekstilom. Delal sem pri enem privatniku 3 leta, potem sem odprl svojo trgovino, sem imel 2 leti svojo trgovino s tekstilom in sem potem trgovino zaprl, pa zopet pri enem drugem privatniku začel delati, pravzaprav še danes se ukvarjam s tekstilom, delam v tekstilni trgovini. In kaj misliš, je bilo nujno, da tam propade, ali ne? Jaz sem danes ravno mojemu sodelavcu, ko smo delala skoraj 20 let v tovarni avtomobilu, ko smo zdaj gori na kavi sedela, sem rekel, čuj, pa kaj misliš ti, jaz še danes mislim, da ne. Zdaj, ne vem, jaz mislim, da ne, da bi neko delo še vedno bilo. Spomnim se tudi, ne, da danes je zopet Gazprom tako aktualen v svetu. Mi smo delali avtobuse in smo jih vozili v Rusijo za Gazprom. Pravili so takrat, da je to nenasičen trg, da bi takrat lahko, da bi še lahko danes pač delali te avtobuse, kaj vem, verjetno toliko ljudi res ne bi moglo delati, ampak 1/3 recimo bi pa lahko delala, ne. Proizvodnje se ni dalo delati zato, ker se je jemalo reševanje Tama kot celote. Lastnica Tama je postala Slovenska razvojna družba, ki seveda ni imela posluha za posamezne programe. Tudi mi sami v Tambusu smo imeli določene razgovore z direktorji razvojne družbe, ki so nam načeloma v
dajali podporo, vendar očitno za figo v žepu. Predstavili smo jim podpisane pogodbe, ki smo jih imeli z Egiptom, z prenosom tehnologije in proizvodnjo v Izraelu, v Iranu, podpisanimi pogodbami v Rusiji. In problem je bil v tem, da mi naročil nismo mogli izvesti, ker ni bilo finančnih sredstev. Je bilo res, ker pri izvozu, odnosno prodaji avtobusov, že potem že v Rusijo, je bila pogodba zaključena, narejena za 10 let, ker je pa tam propadlo, je pa vse skupaj propadlo. Vsekakor bi še lahko še danes izvažali v Rusijo. 95 leta, ko smo predali zadnje avtobuse, se je faktično zaključila tudi proizvodnja avtobusov v Tamu. Zakaj, to vejo samo verjetno politiki, delno pa tudi direktorji v samem Tamu. Ja, to je že dolgo. Prvič sem pripotoval 89. leta in to 11. maja. Takrat sem bil zadolžen za izvršitev seminarjev v Uzbekistanu po vprašanje klimatizacije in električnih stvari. Če bi vse skupaj seštel dni, odnosno mesece, bi se izteklo 4 leta, pa 6 mesecev, pa 15 dni. Ja, potoval sem v vse republike takratne Sovjetske zveze, razen Azerbajdžana. Največ sem bil pa v Sibiriji, pa v Uzbekistanu. Z ozirom na moje slabo vzdrževanje, nekvaliteta nabave rezervnih delov, smo se trudili, da so ta vozila koliko toliko v redu v eksploataciji. Ne vem točno, koliko avtobusov je bilo, ker je bilo ogromno posrednikov, kateri so kupovali, odnosno prodajali avtobuse. Ja, v Sibiriji so kupovali predvsem podjetja, katere se ukvarjajo z nafto in pridobivanje plina. Tudi tu ne bi mogel povedati točno število avtobusov, vem pa, da jih je bilo ogromno. To je bilo veliko presenečenje, ko vidim, da so še vedno te avtobuse v eksploataciji in da so prevozili
v gotovih podjetjih čez 1 milijon kilometrov v takih pogojih. In moram povedati, da sem prav presrečen, bom še enkrat poudaril, ker v teh avtobusih je tudi en del moje zasluge. Evo ja. A вот это ПП. Привет, привет. Как дела? Нормально. Доброе утро. Да. Молодой. А где ты, Ваня? Ваня на Украине. На Украине? На пенсии. Пойдем почистить, Da ga poljubimo. Nešto prije sad. Начнем с далекого 1995 года, когда мы получили автобусы в Москве, в Щелково. Гнали их до Сургута. Проехали мы 3500 до Сургута. Никаких поломок не было. Дальнейшей эксплуатации автобусы зарекомендовали с лучшей стороны. Прошли 550 тысяч. Поломки были какие? Рессоры ломались. Ну, резину поменяли. Колодки. Автобус надежный. Хотелось бы такие автобусы и в дальнейшем эксплуатировать. Еще хочу отметить, самое главное, с точки зрения пассажиров, не водителя, а пассажиров, что сиденья очень удобные, салон теплый, красивый. А как со стороны водителя, еще хочу отметить то, что очень удобный в управлении, легкий очень. И вот самое главное, что у нас есть разные марки автобусов. Этот автобус хвалят больше всего, что удобно сидеть. Удобно распорядить сидений, удобно заходить, выходить удобно.
Ну, короче, как сказать, ну, автобус хороший. Во всех отношениях. Рабочий день, ну как, мы вот на завод, отвозим рабочих на завод. Утром собирает, отвозим туда их. Бывает там дежурим, бывает нет. Утром, вечером забираем опять рабочих, опять в город привозим. Но я на автобусе 13 лет отработал. Я еще не слышал ни одного нарекания. Чтобы кто-то сказал с рабочих, что вот неудобно сидеть, холодный автобус, там, или летом ездишь, что он, там, в нем жарко. Я таких нареканий не слышал. Вот мое желание, как водителя, с 36-летним стажем, 36 лет я отработал на автобусах. Вот я хочу, чтобы такие автобусы поступили в «Газпром». В принципе, до этого мы получали, если импортные автобусы этого класса только «Икарусы» были, то на замену их решили приобрести и опробировать автобусы там. Нам выделили сначала, если не ошибаюсь, 6 автобусов, и потом еще через год-два мы получили в общей сложности 8 автобусов, которые до сегодняшнего дня, в принципе, эксплуатируются все. Нет, автобусы зарекомендовали себя хорошо. Я говорю, потому что до сегодняшнего дня все автобусы, все, работают у нас. У нас ведь предприятие еще разделилось. Было одно объединение, стало два объединения. «Газпром переработка» выделилась в составе ЗСК. Там у них, к ним отошло еще тоже 2 автобуса. Они отработали. Но там автобусы на ЗСК, они попозже мы их получали. Я уже тоже не скажу в каком году, но эти 2 автобуса мы получали попозже. Меня зовут Андрей Владимирович Корецкий. Я работаю в Сургутском управлении технического транспорта и специальной техники Сургут, «Газпром Трансгаз Сургут» с 1993 года. Вот. Значит, данные автобусы у нас эксплуатируются с 1993 года, и я практически с ними отработал 13 лет. Вот. Значит, что хочу сказать. Автобусы себя показали с очень хорошей стороны. Вот, значит, у них на сегодняшний день большой пробег. Один автобус прошел уже больше 1 миллиона километров. Вот, один прошел 900 тысяч километров. Значит, получается, ремонт двигателя делали на автобусе 260 и там вот, на 900 тысяч километров. Значит, на 255-м тамбусе, значит, делали, когда пробег был 1 200 000 километров. Вот. Ну, прошли они, значит, работали и в южных условиях, значит, на побережье Черного моря, возили, значит, наших работников, отдыхающих, значит, туристов. Вот. И работали в наших северных условиях, то есть возили по нашим северным дорогам. Довольно-таки на большие расстояния, делали людей перевахтовки. То есть дороги, в общем-то, раньше были не лучшего качества. Вот, довольно плохие дороги. Плюс к тому же климатические условия у нас очень суровые, то есть большие морозы, снег. И автобусы показали себя с хорошей стороны. То есть у них хорошая подвеска для наших дорог, вот, теплые автобусы. Вот. Ну, конечно, бывают мелкие неурядицы, но это, как, по-моему, в каждой машине, а в целом машины хорошие. Вот. Водители этими автобусами очень довольны. Вот. Ну, как бы не реклама радио, а даже
скажем так, что многие хвалят больше, чем икарусы. Из практики сложилось, что у нас икарусы были в ходу и тамбусы. Вот, тамбусы более хвалят для наших дорог, для наших условий. Вот. Ну, в целом сказал бы, что если бы нам такие автобусы новые предоставили, мы с удовольствием на них бы работали и дальше. Вот. Как говорится, желание работать присутствует. Ну, что еще сказать? Хочу спасибо сказать производителям данных автобусов. Вот. То есть люди работали на совесть, ну и как бы знали свое дело, похоже. Nahajam se pred avtobusom, ko je bil nabavljen 94 leta. Ta isti avtobus je zdaj prevozil čez 1 milijon kilometrov brez generalnega popravila. In kaj je samo zanimivo, da pri 13 tisoč prevoženih kilometrih je zaribil prvi cilinder. Stranka bila zelo razočarana. Zakaj? Ker niso pričakovali, da bo prišlo do zaribavanja. In po pregledu, odnosno pri defektaži, smo ugotovili, da je bila skrita napaka. Stranka je sicer zahtevala, da bomo dali zamenjavo motorja, po mojem prepričanju pa smo vseeno uspeli narediti popravilo. Rezervne dele sem poslal po njihovim predstavnikom v Moskvi in moram povedati, da so bili zelo zadovoljni nad hitrostjo in realizacijo popravila, odnosno dostave rezervnih delov. Na koncu bi rad še nekaj povedal, kljub temu, da sem zdaj že jaz faktično 12 let odsotni iz tama, pa ko prideš v kraj, ki so v eksploataciji naši avtobusi, pa v takem stanju, pa sem tudi del tega jaz doprinesel pri šolanju voznikov in mehanikov, sem prav presenečen in zelo zadovoljen. Я Угаров Константин Сергеевич. Работаю с заводом по производству автобусов там, начиная с 1989 года. Мы поставляли автобусы для многих предприятий России и Советского Союза. Автобусы там работают с самого крайнего севера до крайнего юга. И нашими партнерами являются такие крупнейшие компании России, как «Газпром», «Лукойл», «Интурист». Все наши потребители были довольны техническими качествами и надежностью данных автобусов. На протяжении всего этого времени мы пытались постоянно поддерживать технический уровень автобусов, поставляя запасные части к ним и оказывая техническое содействие. В последнее время есть некоторые сложности с поставками оригинальных запасных частей из-за прекращения выпуска серийного этих автобусов. Но мы прикладываем с нашими славянскими друзьями все самые наши усилия для дальнейшего обеспечения автобусов и их ходимости. Все клиенты, все наши партнеры до сих пор эксплуатируют автобусы там, хотя им уже более 15 лет. И вы можете видеть и здесь, в условиях севера, в Сургуте и в других городах России, что автобусы до сих пор работают и имеют самые теплые, хорошие отзывы от водителей и технического персонала. В том, что автобусы работают, в этом есть и некоторая наша заслуга в плане поставок запасных частей, технической поддержки, консультаций и ремонта. В настоящее время я как представитель завода ТВМ в России и как официальный дилер сталкиваюсь с многими сложностями по поводу поставок новых автобусов в Россию. Хотя определенный интерес к этим машинам есть, но существуют сложности из-за достаточно высокой цены производства, из-за очень большого срока поставки, которые, к сожалению, наших партнеров не устраивали бы.
А также есть сложности в том, что из-за небольшого производства не все заказы мы можем выполнять в срок и так, как этого хотели бы. Те партнеры, которые эксплуатировали автобусы там, они и сейчас до сих пор спрашивают, могу ли я поставить им новые автобусы. Но те условия, что сейчас предлагает мне ТВМ, это на российском рынке автобусном не конкурентоспособно по отношению к другим производителям. Поэтому было бы, конечно, очень хорошо, если руководство завода смогло бы предоставлять другие условия поставки. Чтобы их покупали, вы что? Если бы были, Ja, были. если бы были, конечно, покупали. Да. To pomeni samo to, da je bil proizvod kvaliteten, da so ga kot taki sprejeli tudi kupci in ko ti imaš kvaliteten proizvod v rokah, tudi za njega primerno skrbiš. Naš cilj je bil, da si ogledamo, ali sploh kateri od Tamovih avtobusov še vozi. Presenečenje je bilo popolno. 13 let stari avtobusi še vedno vozijo, so v izredno dobrem stanju, seveda redno vzdrževani. Nekateri se imajo obnovljeno, seveda stole, sedeže in tako naprej, ker logično to je potrošni material. Vendar vsi avtobusi, katere smo posneli in si jih tudi ogledali, so imeli več kot 1 200 000 prevoženih kilometrov. Po ruskih cestah, to se je nemogoče predstavljati, kakšne ceste so to bile, zdaj je sicer že nekoliko boljše, pri temperaturah -50, -60 stopinj. In vendar so avtobusi še vedno v odličnem stanju. Lahko bi dejali, da se nam je po 13 letih izlet v Rusijo izplačal v tem smislu, da smo videli, da je tam delal za res odlične avtobuse in da je imel perspektivo. Dokaz so posnetki teh avtobusov.
ноябрь на дворе, и желтый лист в траве, и пусть горчит вино, и дождь стучит в окно. Назад дороги нет, нам не 16 лет, но почему сквозь сон звучит аккордеон?